Ngap yang sebagai pibaro ki perlo ki bapeji kanika YouTube channel kecunga. Katkum ka report balai tu mentakasni ka shiderek jong ujulai hajar arpau. Laong baki brui ki bayo ya kanika jingpang COVID-19. Habro kawai kari India kiladon. Bat kila kiu syaka sanlak prap san hajar saus pak kanai pelaingot. Tang hapo ka arp kenta ki kiu kumba kat pra hajar. Hendrus pak san pelaingot. Kibla klat no. Baro kat nyo hajar saus pak. Kibla koino baro lailak sau penyo hajar kandai spa nyo kandai bat kibdang don menta hapdeng ke jingsha sumar kisa stang arlak arpo hajar shispa kat saungut habangi pet kat kumkanika report kibakoj na bro kawai kari India kidon kumbasan pukandai 0.1%. Kajala kaba buntam na bro kijala kiba hapapo kari India kadai kajala Maharashtra baro kibayo yakan ka jingpang kidon kumba silak nyop sau hajar nyop spa anrep huwaingut kibla klat no nyop hajar praspa san pesan bat kibla koino baro kandai po hajar kandai spa karwengut habangi pai pat skijala kiba hapo Northeast India kajala Assam kadai kajala kaba buntam na baro kijala haba baro kibayo yakan ka jingpang na po kajala Assam kila kiu syaka prahajar san spa sau penyongut kibla koino san hajar hendrus pa sau penyau kibla klat kat arngut bat kiblang don menta hapdeng ke jingsha semar kisa stang ar hajar praspa prap sangut baro kibakoj napo kajala Assam kidon kemba hendru persen habangi pai pat kijala Meghalaya kadika wena kijala kabaduna tam na baro kijala kibahap hapo kari India haba kibriu kibayo yakan ka jingpang napo kajala Meghalaya kila kiu syaka san pesangut kibrang don menta hapdeng ka jingsha semar kisa stang khat arngut blak khat no iwei kibakoj baro sapu arngut habro kawai kajala Meghalaya kibri kibla deptes kidon kemba khat khandai hajar hendrus pa sapun rengut bat kibrang ap menta yaka jubab kidon kemba shispa prap khandai ngut tiladangi pej kat kumkanika report na kajala Meghalaya kidon kemba hinyop hendru 0.1% kibla koj no ditangkine kuble shibun